Yebo, ingane zethu impela kuvuma unyuke ngenkathi kunolwazi-ke maci-ke evalelisa phana-ke umsakazi-ke wokhozi FM u-DJ Sigqemeza. Bafowethu-ke ngaphandle basikhuluma kakhulu-ke ngicela baniqale nginibingelele yona-ke Mbuso City MTV sithi nje masiqala ngane channel yake wenza kulungile uciphize subscribe nayo notification bell cause uthola zonke izindaba eshisayo nazo-ke zitrendayo. Hayi-ke wengane zawethu impela kuvuma unyuke ngenkathi-ke unolwazi maci evalelisa yena ku-DJ Sigqemeza njengoba-ke ebeshiya-ke usuku la izolo-ke ukhosini-ke FM. Kanti-ke wengane zawethu impela unolwazi maci uthe kuningi kakhulu engingakusho kulolu suku kwazise waqala ukuba ubhoti kimi ngisase-DUT ngiqeqeshela ubuntatheli ukungena kokuqala nqa ezindleni kezomsakazo ngangize kuwe ungifundisa umsebenzi behind the scene ngama-weekend usafunda izindaba. Uthi-ke kuningi kakhulu mfowethu esidlule khukhu wangikhombisa nendlela eyayisontweni. Uthi kodwa nakho-ke ukungijabulisa namuhla intshumayelo yakho yase-Hopewell engingasoze ngingayilibala ethi-ke ungafilila isitha sakho sekubulale khona ukungenane zeginqe uzihudule makungasahambeki uyofela kude. And this is exactly what you did. Wama noNkulunkulu lokhu kwanamhlanje akulutho honestly ngikwethulela isiqhoko legend. Hayi-ke wengane zethu impela-ke usho njalo phana kunokwazi-ke maci-ke evalelisa phana-ke uzwa kwabo-ke u-DJ Sigqemeza njengoba-ke seshile phana-ke emsakazweni-ke wokhozi FM. Hayi-ke wengane zethu impela-ke sinjalo-ke izindaba-ke bese niphathele zona thina-ke sembuso City MTV bafowethu sithi nje ake hlebe phasi ngedolo idibane yona ividiyo elandelayo.